Abusia mame amawo akwaba emfa wombra emergency Ghana TV eso enen so akwakoye da foforo ye sisa de chen na sasem ansia na tese sada no eye dabone abusia enne awarefo bia ba bepie mu ha se ye mo twe manso de den ni nyina ne se eye ntokwan ketewa bi mentime ho ase bi ene ba mo mienu entem amenam so ma be mai kokote shop ba foforo edom ne ko ba sa no ekosi se ene esesa na ekoso dia awareja ye ebem nti sa dia ene ye de ejapade a menu mienu ye ne ye de ye nchemu no insisi kakra abem mo ba ne se wonte ne ho ase na ye nsemre ye bekwa akotie asem ne mu nchiremu ni ye hu se aware no ebeboa Ghana anase ebidi Ghana ewu ye nsemre ne ye nkonko hwe video no embra mame na what to say bibia ye fine oh muko kakra won ye fe o asunja ba fie baby asunja de bi ni fie ebi ni hokra ugidi muko enyina ntiwe mamu kwan nkasa ne kwan ni da monkasa efi okwa nkasa ma no da so no nipo mo so waji awale debi na se waji aware anya so waya aka oh nkasa ma no kra efi si da na ya ba ya koye no ena chere mi mu debi chere mi mu bi ala mi chere mu me chere mu fi da ba na ya koye no me ko mma me wo okay nti me be ko be bia me wo no ena me koja station sa me faka ena me hu so ne body car be gina ho ena be sa me sa me kwa he ne fe ena be sa me kwa ho ana oh la la ena me si ai no se me funa me bi hey mommy what is wrong with you na me se baby aden nya bibia na me se me mfu aden na mfu nya bibia umpa sumdwe me pa sumdwe pa na me se me mfu ena ofo no mo ye den mo ko ye na me so me ye den so me fa moto ko ye enti me ko ye na me efro me hu ni bie ana no yusu hu me bie enti eda na da ba ho no ena me ne ko efie na ka si ho wo se metra mototo eti wutra so na kikikikiki de he bi o kada ne bia na de he ka si ay ka be ko isi ka be onya ne dia ne ba na atwi na ka ma o left wo se mefa moto bo ane se wo simienu ani mu de nyina yi enti dan ne da e ko ni fie wa a be ne den me ne di hu no efri ono me hu ni bi okay asem we ene ye tena so ama ne twa de ntima yetu edisense awiem kakra ne se ne yepese ebo enkwante kohwe asase kro no wanwa ba manso no ne yakohwe nti na de mabedwafo animu ni mesremu yasem we ye ka ne na atwa pen na atwatia na asumdwe aba mame enkomo ada no obebo yen no producer aba abehwe bo wo hawo ni nyina tofa bio bajo na menko me hawo ni na ekuta me ne se me ne mi kuna tena 15 years na se mpo se awole ne kura gu a asase no quarter pot me ne mi na so na ye den eje quarter pot no na me se dan esi so ente dan na we se so no me se store dan mienu ebi kan store dem si bi ono akase ne fie enti se awole ne gu a ya sa ye kokofuo ya sa so ye mmefuo ena da better no kase oni me kokofuo bia no am kase kokofuo paper da so an number ton so kase bibia na so enti se abase se ye ntamuti a me de na maye me fie na metimu no de me hia made ena me hia made eno ane de wo hia me hia me fie no so no su kokoo ni paper da so kokoo no so ye wi paper da so enti kokoo no ben na da kokoo no so ba chew paper da so ni o de ama producer absha baby edu no we exhibits ahodo a okay what the character ya ma producer farmer okay so no nanka dan na sem na wo kana e de na kokoo no ba mu se me atete me ne try no e bra ya bo no ena me tete de ba ya no so kan the crop me se bia kokoo no me ne wa ye na mate me ma wo de a nka me ni problem it's a krata we krata ben krata we kokoo na tabe kwaje kokoo so me se oni me try 8 years ni tabe kwaje kokoo no tabe kokoo na ji asase no me ji kokoo fe o ma mi nsem no satene o baby ye hwaso agi obi hwaso ho enta asase no be ji kokoo no ne ye fly ne ye bae ne ye so be ji fi mine nsem krata e wudi won so be ba try
enti me na me ya dance ne ma na ye den ama ye sensan ye me kan kakra bi a we me wien ma badan no so ye wodan no mfoni ne ade nyina ye de betoto so sisi a na waba behwe bi na awade ebedum Ghana na bekum Ghana na yen wari bia na yenya na yenye. Okay, where your agreement on a bunu system minimum bunu krode na was it this agreement is made bunu no yesa omuche mienu, right? Okay, me brofo no nye krata no enumi ane kra me de me ka metin wo ya de abehu ti de tie no wasom mesrew anamu obi am do beto so de a o me hwe ni ye say this agreement is made this 26th day of March 2017 between Openyini Boachi Ansa, Openyini Kwadwo Ade and Openyini David Terrier of house number Sepase in the Ashanti region of the Republic of Ghana. Hereinafter call the farm owners which expression shall where the context so admits or inquires include their executors, administrators, successors according to the customary law and assigns of the one part. And Mr. Yaopoku, also of Trustee in the Ashanti region, aforesaid. Hereinafter, hereinafter they call the tenant farmer which expressions shall where the context where your law for no brofwa, but me you are whereas the farm owners are the absolute beneficial owners of that cocoa farm situated at Shirase, Chirayase, at a boundary by the farms of the following people. Madam Abena Pokria, why? Why don't Bashie? No, for Bashie, no, we are a judge, I'm saying, why? Judge me a bush a penny, Quaquentry, you put away in the Bashie. Yeah, Brevi, you're saying in the Bashie. Okay. Anya, I found out who didn't want. Okay, so me call second page. Now this agreement witnessed that in the consideration of the terms and conditions set out about the farm's owners, gives and the tenant farmer. Now, where can't I want a assassin on the choir by? Okay, fine. One type of bravo. Okay. In witness whereof the parties here to have hereon to set their respective hands and seals the day and the year first above written. And today, today, 25th of April 2017. Sabre namuware. Namuware. Ejam pacho krate wone nekoye. Pacho. We dia eni kopi no akwayaba. Krata mkasi munye bi ma na mbo. We to me penokore. And I'm just say krata we de minim kura. Enti munye krata bia. Krata no a oka ho asem nokore. Nokore o mu ne se. Me ma me na jasa. Mama wa chirim na me kire se krata ya making kam. Any date ya maboi. Na wo ho na mo ye ye. Enti onu nko an ekoye. Je ndada nde wo sisi ya o me fie. We de sia no no akoye. E copy. Enti me bo e copy kra no a date na wo ka no krata na eda ho no. We date ni 25th of April 2017. The da one date ni say. So e bia na ye no na person che say photocopy. Yes sir. Photocopy. So kwa different as ran ho. Enti minti nya no bia bia. Enti na unim sen krata okoko no de ade na da no twa ma. Apajo koko no e we kwan e fa so de kan asem. Me de bibi sa wo simple sen krata wo hu. Krata asem de. Krata asem de. Enya munya nka nkire se bia krata no. Ene ne ayu. We no de ma me no. O bagie no. Eno a okra me se me mra. Komi de ma me fufuru bukuru no. Ena ma me no ba bi gina mu. Ono fe me se me mra. Ba na mitimi. Aja ma me no. Ma me na wontimi nya afuo no. Ntuba wonye sika bi anto do mbagie ma obi. Ama na itimba se bitima ya ama me ne de a. Omde aden ba mai. Ena me call no me de ma me. Ena me se meye. Meba. Opanyi David Terrier wo ye hwan? Oye mofa. Oye ofa. The signature wa habi. Ah, won okọ no ho okaji we. Okay. Boachi ansan so ye hwan? Boachi ansan de menino. Unim no. Kwadwo ade mofa. Okay. Ya poku ye hwan? Oye me. To signature na de wine we twa e ndi abana ya sign change ano. Okay, signature na fe. Madam Ajua Mensima. Me. Eyewa. To signature na times no.
Hey. My signature self. Papa ne de no why no kwa hu ni aba ko say na ba say wo twa en say ke yi tuni afen wo twa en no so aye ne de times was it oboa my signature was so ne de enti de na mami ni signature ba ha bi obestandi wo mu obegina ase de minti menchre yeah o kan okura first one there first o kasa me bi nkan bi o bi se masem bi ko na refresh ho first one there me ne nete bibie ne ho ente beja asase na kan beji fi ma me nsem ne nyina na ko ya ko bo krata no e beja asase fu ma me nsem yi ye wo baby e yi hweso me kire se woni na koye kokko de ende ye me Matias you adam me kire se signature no ho a ne tam e ko bo krata no o bi ente man se enna me bi so no ma me nka masem enna me to no ma nka sa dan cha bi ka masem se fom me pe ko tum de me nimbi asa me ka sa me we fi na ma me ko ya be ka me ka because ba ma ba me ba ne se me ni Nyankopon nanam that's be come no ko baby okay enti krata no na o ho bia wo ma ne sign bi se wonye dance fo wonye sa o ya me dance ni eno wana me pe mame wo de kokko na asem no kra de ye nto ye bo ho ye nhwe dan no ho asem stylish se dan no ye krado a ye mfanto so na ye nhwe ye mise bisem eja wo se on de ogina na ogina se dan no a wo no asi ne dan ye siso ne die wo je o se ne sen bajo dan nye o na asi ai store dan ye tu me ka ne sika ni mu na mboa ni e me sika wo mo no a obeka no kora ni plot na mkoto na me betwa abe na me twa ogina ho bi ofiri krom kora bai me ye dan no asi bi bia wie no e no no ye de oba akwa gate ni anyam na ma ya me den safo ahe ne nsa e na me de na wo ho no a me beto no mo na ada me se bobo ya mfa ayi gugu okay abusuafo bra na unu ma sama dan no ama oda ba cho de munya bo se me ka sa waka de odi ayi bi sama sem da bi wo eze me ka no ba ka sa de na asema yo eno te obu agu me so me wo na si da me si ye beto na wo de na si una na si me me tuwe me ma me papa me tiasi ye na dem mo wi ana ma no wafa Obra for ade. Obra for. Ba se me wi tu me do no. Na fuma de. Adum TV. Facebook ni Nhyira 104.5. YouTube no Nhyira TV. Edan ya manso asi ho no. Mejime dan. Edan no na. Me pa cho mon san fanto so na me hwewe. Ye nya hwewe ya fe na me be hwa ankre na sie ne mo no hwa dia. Ni nyina ye jewaje akadan no ho. Na sumdwe aba pa chew eti mon san fa me nkodan no ho ya nkodan no ho dabi me pede aha aja ya poku ada we yan wan dan pa chew da me de ma oba we didi ka si da me de ma no ayi tu sun sam we na wo tu sun sam pa chew eti ma me stella edan na wo so wo pe no enu ni edan na o se me to so nsa no me na me si ye na me be ma e den chance ye den ma me skam koton chance ye bo edan anyway asase na me to so nsa okay into the wo pe no eni no wa da do to so nsa ye stylish yan ko ye okay monko ba cho yan ko ye ni na me si store da me no si so enti we ye the wo pe no eni na me si store da me no si so store da me no he ni nyina aka mfoni no oh emran tantem ne enko na ha ni okay nti ba bia dan ne wo no nanimu ni enu ni ti we na wo pe okay bibi fufo aja wo de no we e pa cho store da no ni de ne de ye nye na gate na no to ba na me de gate na to ya no am de safo ama because dan de msika ni first one animu a amboa esini mi no ne de ba ko me de ba to we kwa na ke de gate ne to na so won pe no to o so pe we me ba o to pe we na ma eyi we ni be sha no e na wo ba ye so ma mi ka no kra pa enka we aso me kwa ke nu ha me ba o ma me edan no de he na wo pe do so esi ni nyina no obusa edan store ni mi na si ma de ntimi ma de mi nu na store ni mi no ene mpapa dan no na wo si ye anyway no atakwa me dan dan ko no ni fe hwa ni ani
bibian kan ho bi enti de won chen he ye de store dan no say the blue gate da no ye de na store no na store dan me to de and what you see okay and na de hibiem na wo san pa ka ho de ba ku na se store dan emienu ba ku na ko ne say ni ha we no me me table ni si no okay all the ka twa yi na ka me hyehyɛ ama no so won popa anim ha de ni yi gate nsan ba ha okay nti ni mienu ne papa dan na wo pe ai okay be ma ite hin onzo mo twa o ne fie wo so to ma me plot so o no ne plot so ne ma me plot so simuni awo kan okura mo kan okura o to no ne plot so but ne ma no ne me ma do mo fira ni pa o tira so han kro we nya no so na so wo je dia dia no be ma no dia tana be ma no dia 15 years we ya dia me fa se me me no wa wo fa we ya ma ho pra se bibie na we ya dia anza ade kan anza wo ni sala na betro hu ni ntia anza ba je film na betro sala na ne be be o yen wo no ko so ko da be ya bra papa ya ye ti se ka sam man no koya no man no koya duma what's the boss enua na se ko di film of enua se ko di film of so dan di you know boko du nyina you ne dada me hu no ana me frɛ no me mo bi an sɛ yo me ana pɛ so ya me sa alu ko bi abala madam asisra mame me ti wa no ka sɛ bi mama ye bebre I will let you walk out why Mr. Dede asam ka de dede wom na so mu ye dede kakra na mu di ni di ama mpanyimfo mu tie ye kɔ ye nim why ɛja ya mame wo say what na duro wɔ no Pacha dade. Watu bedro. Den hu se watu wadu. Pacha den ti me hu den na me ba ha se no ba ha den na watwe.
Tene na wotwe me ba ha no. E na your friend so Obra wa ma. Ana friend. Obi no friend. Me o friend me dan number. What am man nkasa wi? Wa ma. Enti wa ma no. E na tra ha ma ne bo ba ye 3 no ye say wa ma ti enko fie. Na wotwe na ya ba na me se mate. E na je so le ye na ekọ yi. Enti ekọ fie no me ko hwem ma me o. Ti ade kyenye no wo ko da no na me se ekọ fie. Na makokoye efie ho adwuma. E na me so le na me ko yi. Ti me ko fie no na me ko ye fie ho adwuma na de kyenye ya wada no. Nso eto kakra bi. Nso eto kakra me ko to aduane di ye. Meru adam o pepe afi ato anse wona na makoma na me ni so bireme e wodan ne mu ti makoma ti me ni so bireme hu me basa hwa na me twahwe nto obi frɛ me fon so sɛ me ni maame kasa ti da me yanse ma me wu makoma ti wona me hu hwi bi ne sɛ me twahwe ahwe wo dan mu na me sɛ Awurade hu mabɔ Awurade gimi na obi ani ha ti Awurade gimi nti Awurade gimi no me yanse asɛ fifre bi ye dɛ free me ti me yanse sister mi fo so bele nti fine me hu say sister ya ana ko say sala so an faka amadu ha say dia obi eni ha mewu nti bele be boa me no say sole na faka me say sala afi ato an say me na hu na free ha be kam ya me timi nya me hu me timi sole me tinya me wo hwe wa na na wo ho a wo hu sa de no ni pe beble wo ho nti ho na me ya say me say sala me na ho no me timi sole no say den na ya wona woni di ye na wakoye adwuma de se ne ne subire na na baby ni medidi medidi anopa no wodi de medie mo e ho ton wache o mo ne de na me hwese mo odua me ko ton wache e de open na obenya ate ya na me ko ton wache di we start to kokoye de e sa e na de eno ye enti mi we pepe na mi sala o fra me na na ho no ho na me na ya kasimi ntimi pagya me ho enti wo no ya say na obe na apue eye den na wo hu say me ko baby ben ya ma me hu me ko me sofo ma sofo se say enti me ko ye no e no ya say Stella ya to waduro na me say ho na to beduro na me kwa me nim obi ene ayi bia na efie wo na me frɛ me ye den me ko ye ho na me ko ye so me ko so me nyale hwe nyame na sofo say hwan na to waduro ani mpako ne wa mori dia den na den na wa modi dia den na wo de hye be ma na me de hye na efie dunum den te me de hye ne say ye ba ha say ene ye ko ye no say me ma ye den me ma boni dua me so dua ne me mu obi da o se me ma boni dua nti se o ka che office stay ka che se me ma boni dua nti se me ma ko dare dua na ko o de me fa so no me kura ne me ye den me nye me ho anu enye me ho anu enyi na me say na dua kura me mu obi da ne de bento ko ba o de me fa so o do be kumi no so ba ye me den o se ane ono ni me o de ba ye me be me na ka sa e ka cha se aja ya wona aka chen ze obekun o wetu o yes anu e pa cho na me yes me nka se metu obi adu na se ka chen se esu na me su ye me bi o ye no na me free sister ya busa ne se wo no adanfo no so be okromo na wo no so na ma me hu wo na sister you akwakobo oba ni dua ese wo de ne mabeda ase adanse ho enti wo abodua ti ka chen dua no abo akwo na akwobo oba no wo gbo akwa ha ni dua e de ne ma adanse danse ho ase be ye kan wi a o mu kwa best ma samana me o de mama kama asem wi e de me ka che sister so on kan kire me yere ne se dua bo na kwa me sere no a wo no na sister man na no so ase o ni dua bo o mani su no o su no nya da na me se na bisa na ade achi a fa wu ma bisa nse o ma me mu ayada bisa sister so ama mu ayada wata da ti de me ba wa ko de be no ko pra me de me da me ba so fo ko po mo mi di ni enfro ka ko sisi ai me ba to bo asase no ama me ye ka won asem ya papa wo se asase no edan no wa ye so ade no wo pe o se ne sei pa cho asase me ko amene no ka ye mienu ye dia dan ne ya yini mienu ye dia ye na wale awba na me ko fa no na enti ko fa we ba na bo na mane ne tena ase se me ye aduma wo ma o mfie me ma me kama se wie se na me ne nye ho no afu pa ya no do musan se 50 years na waka no o twabo de ana o tu banche ana o pig jakura de abafi se mi na me be so me koko oba to de da ko tena se ho me se me nya bi en mi wo ba me busan so ti afu po da we also me ne teme nka ho hwe aduma me ye ne na ne di hu sika me mai ba ko mu nya bi ni aduma me ye ko ya fra asasem ko di no ba ko ton pro to me ko twa abe ton na me te ka bi wi na me ko si sa da na ba ko si won twa abeda wasi mi twa abe na me nya na twa abe so o ba ye no and the first one na so ko twa abe e na ko di ko ko mi sa se abi em twa me identify me fa workers ni ko twa abe do mo e na me do si so ma me ba edan no me bisa wo se
problem wa e wo ho ne ye nchekere wura yi a wakofa no mi bi sa say oba no woni no wo wa na ka yire yi ho o ka say mi se me dem wa no oba wa no ka so da bi say e da no ka da bi wo se da bi oba no bi se me tika no na hwehwe ana wo ni se wo ntim na oyi ni ma nyina firi me dem woni ne hwehwe ne say ni hwehwe se me wa la ka because wo nya adwuma on call from on hwe me ba me ana mbe ya aduane e bibi ya di ni nya me kan na ati ase se oba story da ba akokwa wasisi ya mutwa bae na ya se be ya de ya me ma oba no da me no atena mu ya wale de mane mem nko pe da wo ba bi o da fufu da me siesie enti na so oji too much waji atoma ma dance for ho se me ji too se na me nipa nka no ma nsem ko akiri enti wo de transport dan ya wo so pay wo beje mu ama ende de ba akọ me de ba akọ ni de ba akọ me de ba akọ dan me tu bi sha so ne de mi nti be nko ho dance for dan na wo shira so dance for ho ne de me de chair no okay ba ni enyo ya siwe ni a wo fa ba akọ na fa ba akọ ne de en fa ma no fa ba akọ ni na ye so dan de se wo fie woni na ye so dan me ba mam stella me ba eja ya mame enti mami hu bien na wo de mo ba yi mami hu oba ne de do no so hwe store dan no en sa dan no e ne dia okay en ka plot na ka fa besi da ba akọ ne bi adwa bi na be sha shim opa wan fa store dan na nka me fa ma no 15 years okay evangelist bremo o man ko nya aduma en ka we kan kan okay me ba stella me ba na se me de chom de be chow me ba de hin na se we man oh be ya aduma 15 years 50 years then abe 50 years then abe kuro ye frema ko mu apa obi atuya ka ba te de ko yenko eti ene da so yi de hin na ade manu no na yente ye nwase e wo badwam ha pa chow be dan no e bi ka won papa dan ye wo he anu ne ye onu ne de yira so okay me nko ho bim okay na de gate dan yi me ana me yam de gate to anu frɛ no safo na de ko manguram anu ye ne dia okay ka first one ka me anse tutu ko ka kam da e na ka me de we ne ko no so won pɛ no to no to we okay eni yi be se we okay ni asase na de ni mu ho ne wo so de ma no asase na de ni mu no so ho okay enti mam selati na te ho ase edan we no a wo se o hira so ma wo no wo de ma wo store dan no a wuti mu no wonye wo de ma wo eni asase kakra na edan ni mu no wo de ma wo so mse da ma mpache wo asase bia na enimu de enimu ho de bia yi sa yi na wo no enka wo pede hin wo pede sei me pe me fie no no so afisa de fie o me nko ho ufie ne de wo hin bia me ti no wa na me pe se wo se wo de ama wa store dan me si bi o de fie store dan aka se me si bi o de fie enti store dan bia ya store dan obo video ba store dan bia ya stylish sa fie ba wa wo de video na wala enkasa no mami asase ba bi fira kwa die so wa baka se o se wo de sa we se de ma wo na wo de store dan no a wuti mu no ama wo na de e wonche na wo de wonche ho no wo ja de be no ma sa wala na ankasa kwa ntemu onu ankasa na eja no no ma wa de enwu oba wo na tira 50 oba na te na wa ja no ko fanche kire so kwa tira ba bi pa ko na mkwa tira juma ko de no edwaman pa do ko bo no ho me ba han nyina no me ntimi nka ba do wo ye me kan nyina acho ahanya ko mo ma me ntie papa no ma mo edwaman ma mu ko ma na ma so ngi ni kan nyina nchire no so do wo ye me ajaya ahanya he ma mi fie ni okay ai ba bi ayi na du no ai we na sam fie no eno no wase obae no o ne be sisi emu eti ho de ho ya bu ho ya bu swafi ono na to oba ne si ho nya bu swafi me handia wa wo fie nya bu swafi oba me no ade prot aye me na na asa me ba wo de hanya ma mi prot me ba this is the day ka si so ono mo kwaji bi ono aba we awe so minimi no o twa nko dum pa ade me ba choti o se oba yi o ja wo no ko bo adwaman me ba cha chire me mu odamo ko bo ne se me ba cha ase ya etime ba no wase na ai boy bi na mo me hu ne ye tim kan no no abetime se me bo nudua ansa na wo chire mu se boy di tebu akwa aha e friend ko no ka tell me say e ne friend no ne te enti na ma no ko fa no wo hu ne ye no ko be san se sofo ma sofo ne pa me chew ene ba ku sa tu ba bia no store no wo si ye we de ha ye he stylish we ba bia me te no ba chiri ba me ensa no na abebo mo ba wo me na ata obesra me na akra mpansa okay ti one dia ho ya busia transport we one he
Me ba no kwa na be ya mehwe. O sport ni dey say. Starboy. Starboy ampa. Kaish. Said odi ba chesa. Ai, Star we friend Starboy pop. Who am abepie no. Na wo dey adwefoforo na pie. Mfa ni kan mada. Opani eti na dana ko o che na stylish le jawa wo him so say ya. O ma obi be no. Starboy pop na open jacket is atro kwa akohwem. Eja yo. Amen. Se kwadro wo dey bo be se nye no kra na bia ya obi nti na wo kan. Osoro o he ni ntam podida. Sabre no be kwen. Bo be no no wo ahojo ba be o sisi e. Okay. Na me so mo kira ase. Na di say na no ma wo nchen. Ono ba sa me kwa de me na nam ta ba ono no ho. To be able to make because na ma ba be was we can na me mai. Okay. Tin sem de tibia nsa de bitu pe. De ma mu okura kan na me kwa na minim. Ona be kan kwa man ka da me ya be isa asam na tumu. O kan de na che. Ma mi se. Abefo bi akwaje na kokko no. Na me firi no. Obai epe ni pe man kunu abe no. Enti me ba no me se ono no be ma na ofa no kunu abe ye ne mpena. Sa asam so na mente. Yi ha ya ba yi. Me ni o mo ko sa ntokwa no. Minum ko sa ntokwa no ge bi tifi o tifi na me ha da me ne timu no abeyuda no eno ye se oba no kunu na cho mama me ntie masem oba no kunu oba no ye fa no moda okay nti kunu ne fa no na kwa ame tena na kwa ame no eni fi ofo no bo mama ne se na kwa ame yere no aba se me yere ni we ni twempana be ma ne twempana e ma ho ntokwa si ma ga ni ja akwa bu akwa Ojan eja kwa bantima kwetena ho asese kwa minim da wale mpo e wo sa asem no ho ti sa asem no e na me na kwa me no ko ho na nya abe minim abe kwa sa abe wo de man ko nu abe de pa bi na giye obe na giye fie ho se wo de ma fie wi anu ma nu no ma na ngo e na mtemi nsa firi ho ma wo mu de hin no no atu na num tuo power e bu akwa ni no so no ne mpa wo se ono ane mpena no wo ne tia sa no ba wale wo pa me chew wonim na ye anu ntira wo ko faaye ama me jere pata kwa ma no ano ambata na nko akiri ekusu kwa me se bi no amili ono na to sa me bo a ma ndo ko to be sa so for ni be sa so for ni ma papa ne frɛ me fon so ono na de fon ba me sa papa ne kan ya madam ba ku so ba bi o TikTok na sisi ya firi wa se sa na tie ni afa okuna chi anu aji ko su aka na bobo dese udu as babe Store no timu no. Facha me. No so ka to say yi mi ansa na no ameni. Ebu akwa de no agbo doti ahodu sisi e. Ahodu de. Oda no ko nyankopon atakan kan bo a. Se be me ka ba ko san ka ho. Am san ka ba ko kan ho. Ni am ni san de me fa. Me na kwa me no ka so se me mpa no. No. Ene na kwa me se. Ene na kwa me se. Na kwa me de ndem atrim. Ebu akwa de na ma so fo no pa me chew. Ena me ka. Ena ba ko da ho an che kura elu ba bu so me nan. Eno so be ma foforo ko kan ye aye dinim tufu eno metima tirem wale de wale da bia me wale na otu na da me no ba ko wale yi me do wa ana me ko do ma na wo plan baby say wo fa me na me so fa bi me ntam so bi fa bi ka be tra we ho eja yaw anya kom mame wo da mu fa mu sa mu fa ma de me mara pa na de me be kan ba ko on kan so me bo a Enyuma ejaya odi ade no bisa ma ma yi ase anke e pai enyuma ya ba yi ejaya opoku wasi emisa ma na erofo eya ma ne Stella opoku chaya se ni ba wasi baby sa wo fa ma chimpa mi do wuti mi de be chawa ma wapo oh just say never anasa ma bojo ma no aje mpata asam we yi anu ansa ne akoye nim ba man say wa wanum mfom so woni pa o confess they say kwadu de buy am say nyina bu ofu kunu ne say wakofa nchechire wura bi ena onu yi fila no aba say ade we na esi pen e ho na me pese wo yi anu wo pa ba ma ya chew ma sofo bi pa na chew ane da bi ane da bi me pa chew me ko gbo adwamai me say wo ma sofo bi pa na chew sofo bai mko bo adwama no ne nsan ode ko ne nsan nom enye nsan ma so me yeka me se mu adwama ma mko bo adwama me say panka no kwa ya me say wo di ko sua pa ba ma ya chew me fe ko hye me ko pa ne chew
Ajaya. Mame. De okay book master. Na me mu adwama bia me say oso ha ta. Na kwa me no ka se nka no. Na kwa de fato ho. Unu ampram se fato me ba ma anya atum. Mame ka ma anya atum. Unu ampram. Woni ba ma bia nka. Fede ko eku. Won me say. E ba ko kwa e fe be mu. Mame, so bi nya ba bi yo. Na me ka cha wo no ene ma bo ha wonu ma wala asem ye nya ba ko. Me ko ya na me ko. Oba ya ka asem me ama hu na mo oba ya pa me chew. Me ma pa wo chew. Opa wo chew wo he. Awo ya ayi mo ko mo da me ni timu. Wa kuro. Awo no mo nte ma me fi ata fi. Ana me ko pa wo chew. Eh na kwa na. Me na kwa me asem na kwa me de ma me o kan se me nim. Enu na aben ho asem. Na de wo ye ya wo so wa wo mpena. Me chese asam munya no a yankoyo na me se menya mama wo de woni we na ba ko ho pa won tiem ba ko da ho se sie ya bi fi wa mama nya be se ba wa mama be try ni say mama Gabi be yi mama ma aso da awale sa aso do ye kwada woni mu anan mu se woni mu ne ma wo ni da ye kwada manu kwanya aduma da bi wo de do wa ye ka ne woni ye ni be ton ko de ba so se ese woni mu the mami kan me do no wo ba no oni ma ware mu sa mami no nsu ni ma ware mu aso eti mo no wo sumi kosa minjie so wa to na wale wuni so bi amane ko anu to mo ay abi ama sam ni yako o mami kwa nkasa no yero ho na kan mami me fro ayo wo di atu aba nta me fro de ba ha wo kire na me fro wo na wo fro na ma ni ba ya so na fro ba to no so no ba na wo no kwa sam de ba wo de sa na ba ye me say ah wo de sa na ba ye we papa bo mama mo ya mo ji antina mo nso bala ate me order anye kom na fe me ko abegafo ho wonum bo ame na me di asem no won ko ma de bedan ye ne se asase no eda ni mu no be me ka se wo besi so dan nyesa obey store dan na me ma je no ko fa hwene be go wo so oba beye okay fine say wo say edan no a wo hira so ma wananka wadwen ye wo say wo beje free wo nsem wo de sa dan no be ma wo wo de store dan no a wutim no wo de be ma wo sa asase kakra bi da animu a wo de chew eno de chire kitu bi me de bode so me de bode ne wo fine na emom store ba ko na ka wo ne de sign say ono nso wo maintain ka fatu ne ho na nka dabi se wono akora metrem odi amane ma atrem usom sen ma mpacho asem we na odi breyen enti yabomodien de hu dwuma no ya nante hu se producer ba ho obetwa video ya de bia ye to ye bo ye underground investigations ni aboa ama nipa enya wono ho ntiase ti mesrew ma mpacho mempene 15 years mempene ta store dan ba ko pe na meka ho a wo mpene mempene say 15 years store dan mesi bi woni fie ama no me ba me na ekokuofuo me na ye mefo ko ni ye ya ko ni abe eja ya me ba men kasa mame ti ye nu kokuofuo yi krata no me kasa fato once ba bia ya dru store dan ba ko pe no a wo ye free mu no wo se wo mpene okay evangelist Naima. Yanko bo isi. Ajapade enu enie. Store no wodi ama no, edan no wodi ama no, wo se asase kakra bi de kira wo so wodi aye bode. Wodi ama wo. De pono na no no enu nka ho no. Mame Naima. Eja. Yami Nhyira. Mami ya friend Stella. Mami Stella anaja. Opoku. Naima. Edi ka enche hene oso tia. Ejene so. Adey na konya kakra ye de mame no ehamu. Abo konya ma wanchi. Koso ima o nchi. Ya. Me kwa. Enche. Enya de amiti mi konya. Naima. Die tie ni. Naima ofase na ntikro. Ni mi ayew. Okay. Na so anyere ho ami adache ubenya abache wo fi. Okay. Ni mi ya ba. Umi ina na wo fase ni su. Okay. Ebe ya we ya, but wo ami adache. Wo fase ni na be say. Naima. Asem no nyina se de oti bi o ma wudi asem no. Yesu ya tanchiri na snalo ni nyina no. Aje ba ko a
eye ma yi kakra no se ye maame no wo odi agro bi asa agro na wodi ne eye daache agro bere ne ana odi sa agro no me sere ne se me de me kasa ne se onwini nsem bi ho yi ajapade ne che nyina akora nya no kasem na meka na ima wonwini nsem bi yi onwini nkwa akire na yemi abema no nso ya papa no nso omienu nyina ombetimi awo me wansa omo awoda ne ombetimi awo me ya maame no ontena se no onwini yi ewo mu akwa wade sometimes so can 15 years me papa ne me maame wo 10 enso ebra no wo natiko ode ne ba be si kumase ya ba maame no dwene kwa akire enso ne papa no wai enso ne o wajapade bibiri ne mma ba maame se okwa wade wa anya ba mete ase ne mum hwe ye papa yi eta aka asembi oba ware ufi abusuamu mu ana meboa osi onya o me masem na meka de me bia osi onya o ana oba wale ufi abusuamu enti kasa safa ade a ode kire enti senka wo oso onwale bie mu a anka amna ima mi hu ne se afidikase we so krampo na nkase esi eba anka bra wajai abusuamu na abusuamu ate ase no obu kwase a ana ka wo de ba mbra mi eboa right now na se ejina hoyi me jiwe meka sin pain dia ujina so no nyina so ne ba bia wa ho ade nyina papa iso obi mo mi anu nyina no eye enkomo bia mo tie no abonte na eham na ima papa no ne ba na eha no ana ma me no so na danfo we ha no asema onsem say o fascinate kuro ni mi ya mi hwasna lo na eba ni nyina se ebra na he kakra koso ha no na ima he na na koso ni nyina ejina umienu no ya omo ba beja wo omo na ya nwale wo omo ya nye ho ade ma wo omo no wonya na wale mami nso nya wo ne wale o bet mu de mo beta akiri enti nkasa be mpradu asaso no mienu nya omo ntokwa ye tena cha ya wade ntokwa o awade ntokwa so de ye kunne na ye mu ane na enti na me kan se onhwe ni ye na wonwene ho nkwa akiri okay kwa adu na papa ne bo nyina no ende ko to dan chi okay me break it me tear break ho baby aye gina sisi e ho na mpesa o bibi kakafa okay edan no na papa yi se me de if edan na wodamu no chew e watu so sa me de chew store dan no so ehemienu na maame anka no kura ni ade na ehemienu ne che de anka cha ka awie anka ne che de acha awie entimi ma se awarigu aba ade na ye che no oso de edan na ma store no so wache ase o ma ba ako nti mpese mbisa no question me se oje store we ne kan wa koko odi on bibia o nka ho biemu ana be de beche no ana he me ho nso ye hwe ni ye o patre se papa de store yi ni bibia kan ho a so ne na aye bibi so ne na aye koko so ne na aye dai oni nyina ne nsanim biem nti ho de me nso megya de ama na so ebia wo so one papa no wanfa koko amre wo ha na me kan dabi mo de for now no de na ha no titiri ye se oba no awakofa no ne edan na watu nsa agusu video no ho ahwa na be ma na je afri ne nsem ene ya ya adwuma na ma beduru sa be ma na se me sane wo mitim sa maji mpo a me de mawo me de store dan no mawo me nyi mawo bia na emom de eto aso no de nka fato ho ma me na de bi me manti pia dan ma eno ano no ende on fanto because me pese asase ne de esisu nyina ye mienu me na me wale o ana mienu se onyaka papa ne ka se me ye bibi na maame ne se e de na ode ye ka mpa cho wa papa ne ka prenim kura ne chefan wo maame ne so ka prenim a ne chefan maame ne so ka prenim a ne chefan wo because obi aba awade no oni sa de no awade ni mu na mbenya e nti ye cha ye che mi se hu nti ene de maame ne nko antimi mfa okay big mama kakaka ye ma na sister na sem ni hia me pa ye kasa no ne ba no se
I wo ma hwe wema se papa yi dia den ba ko store no ba ko e mama mi eni fie no no fa na store no kasa wo je ba ko na da che ne menti a akola wo beku ma no an kasa ne menti mum wo say tie wo kan say wo no be fa ba ko because girl say I me papa wo mba papa no say e bia wo tia si kwa wanyi na wo de store be ma ne be ana ne baby sister nya wo to da it was so say the other man no fa ni nyina ma no wo so won pe kokofuo won pe bibia bie ono aso wo le fie o se ne ba ni gya so say na ne papa ne maami asase na ne maami asase na ne maami asase da bi o fa ma no wakofa oba foforo o so wo nyae no oba foforo akofa ne nti sister no so ntimi no obi anche kura ono ne die no o nya ni je wa ware ni mu da because papa no o pe na konkofo oba foforo nka no say yo me imagine na me ka ho me da me ka imagine me but reasons are producer ko kro ne so de ma ye ne say sa store dai opeso de tonton agrochemicals na ne ba ne sport no o tia no no ne ba ne dia no de agya no it wono so betre we ri mu no nko adidi aso agya no dia so de so no mo ka se na adwumo e tia no pese ka so mo ma no fi e kwa e fa so oba no kwa ba e ko mo me de se e kwa ba mpo no oba no fa so oba ha o maame wo ho asem no ba o maame no papa me atena simpo aka se oba meja no ana sese do mu kai nyina o amomo afa ho oba na yiri ne ma ko mo bia ni ye susu asem oba ni yiri ne ma nyina fi ndem so nwa lo so ya no ko pa me ho ono maame se dem ba ko be do ope abusua no maame ni mfira me o mo committee ko aba me ho betwe ma no asem ade ti ya no ba ha maame di ma tembe mprensa wa se no wem bie no ho maame ko aba na mane awale bene awale busu ayi akomati for the me akomati chama o me akomati chama ko so agree to from say mu chama ni ni pa bone ni ate ajapoko e ma me ajapoko ye de ba asem ne ba na ko no me opapa no ma no me tire ne ka de ma ye kwayan kan ma me mu pe ni biem ma me so ade ne ne ma nyo papa o ma me no papa mo se mo mpe eno ma wo de ne ma o ma sa de na busu afo de na ba se onye so o ma me no papa se me fa o ma de mere wo ama ma ko ma me na fiye ade ti na no de ba ha ma me se be ko bia o de ko ba na ni kwa o de ko court se o ba de ne ma ne ba ndo beje meba mame onti aware na first card ma hwen ma bo akọ ma ko kuku na mo ni nyina be butebu fa che e mo ska ma da abram le odede enam anka se be be fa o che ni panim eni panim pa meba mame Stella na wo bon ko ma na on pa me san fa ko ma ho abi meba ona ko tena ko mu no kuku ska sa san do seje eja yawo ma me nsu me o ti ko mo ona won pra me fie ma me nsu azo ma me eduane ho ma oba de ne tifie no na me tifie oba de ne tifie oba de oba bia tifie ho aka no kan no san ma na me ni nyo no ba ha ne ba ye wo kan se wo ba no won tifie oba ne to me ni aduma no afre no mo lo ba no be bia no ma me ni aduma ma wa ye un go fu we me musa no musa no so ka sa si o to to mo de da o to men ke da me ba e fo no aye e fo na me do ka komba me bo bia na fa ho o fa ka komba ana ko twa ni ni madam akaria akaria go say man change me misa no me timi nka bi o fa do de ka komba o ko twa de negu ade na wa se kwa metino mantinyo ma bodi aka ko twa to ogu me no de bi asam ko ada ba sa sa se ne o de e wi be careful mu tie sa ko kwa ko tim me na ma so dum e ko fa ba ne bo ame na o se mo ba ne nko e mo ba ne ko ne ya fu ahanya ko o de anu ade sa so de no o nka no kwa sa so de no ada o ko ya mu de anu ko me nsi afu ho me nya o hwe na ko poko di kakaka so me nsi me de da fu nsam me ji proto fu nsam ade de me nya o de na o ka ma me me no do me am so me do no me am so me no me tembe enkwan kete e ma me ka ma me di ma me enkwan kete no mo akire no potu ya ka ho asemi ma me tebe ko baka no kwa na ye woni me baba ko tina woni me baba ko tina tina wie ya madam bo man be di jaw se fa ka kire no be di jaw anye ko
Mama Stella. Ma. Medica to Mummy and Mufo. So my idea in Maramudi. But I wear some more, young Canada for. Mama, no matter how much you love your friend, but what you say? Kafra. And found when they said you would know what damn for no for biano. Said Tifaso, na patilico tom hudu. Now I'm a cabomwa. Who baby, Ujina. Enti awade de yen Canada for. E wo mu boa adane ma bi debate. Me too for us, mommy. Setifa so no obey adwene sesa so okay nya hwe me kuro kwa wo san nsam a wo ka kire be me obeka de wo ka kire oba no ehyem obeka oh fa cheme manu fom brejo me ni da bona me kan just say eyi no ye a wo be hu say obra nyina wa bregu. I really appreciate your effort. But they meet me aka kire nyina ne say papa we dey complain bi abre obi mu ama me o abusuafo mfa nko. Lenti ame ka binisa wo wale ni na ma me so ko agugu. Ena me so me ma me no. Enti bibia ne ba nche kura wo tu me na me dey ko frede. Etu ba di akoma. O de eye. Enti ma me na asuma me se. Bejira man. Ni wo memra me esi na na. By eye Matthias here but me truthful. Ena won so se tifa so ebe de ankosem bam na tikamu a o papa o baba na o ma mi t-shirt na kukum kwa wo frɛ no a wo nya de obefi wo Ba cho me awe pa. enti o ka bia gira wo mu mienu ntem. Don't defend your father too much. Eja ya opoku me ma last minute se kasto dan no de kan oba ne wan kan say hwe Mpachese kwa dia no ya nche mu mi na mempe me ba tobo do so ikuku fo ikuku me ba de wa kan na to mitirim wutiri sansa no me ka me bi sa wasem bi ade kam so me class o class ni nya ka meka ama no na si enka eye wo hu se me twa godin fo a woni me ba keto na koto de picture ba ha me no me yesa dan na me si bo mo woni akola na entena na ko me se wotimi me baba akoko entena da tie wo to no opa meje pade ade me ye bia opa so o se pane ko obaje bi me se ha me enya rete abeno ka obusan to ko matini na ma fa to le nsa abeno on de oni unu omenu ono ho na ontene don family dem man omusa broken heart no na da bi de waya no ko e ka mu musa to ko no ya ko dure ne na me obame ayi me ko na ya ko dure ne ko ni tu non kasam Mare ala broken acho. ache no enche do ba de top to ba me no de ka se ko ko do so na ha makoma awa na ka obejina sa wo ko fa no what now okay oi ba mama Stella, I put it to you say the be man de ama onu som o de asema be dan ye di akire yaka ama bedru sampempenso no misusu say som wo say de edi wo de wo wiase o ya preniama nyina ya fa ko ba bia tie me ba me say ba bia wodi be dan yen na asem no yetimi agire mu mo de dan no ene asase no store dan ne ma wo ne de yetufu bebre nanso adane masese wuntiase bia ba ba bi som de aka wo yanim do so chen de yewom sese pacho me timi kasa me pese wo yi masem na no ane da bi na me komenim me pacho se me so mu a enye ye chese tie store dan me sibi store dan be ye store dan me say tie ene se kwano so me mane tie se wo nsomu de a sem we ye nkan wo asem biem ye be dane ama mobusua no mato aso de metimi aya no no Debbie Bajoti meba die ntima me ka no saa no say eda no kra ne ekra ni andi da so se be da ne abeye sei ni nim se be ma ne ye keka woji dan no woji bibia de ama oba no bata dane ma aba ba ye fom ye ne na kasa wo akire ye ne wonso wa kasa som dia ka no doso ye wasam ye ka ne nkakra ye nka ne bugabuga ye de wan so ye be ka asam no masundwe aba inti so we ni mu na ye nya gina hyede bi nto so ne hu se ye wodia dia ka bia okay inti me ma oda ben na be ma ye muaye me ma nkosi da ben enna watwe okay eja ya me dase pa to me to makaka da bi
So ebia me ba ha bia na ono na de me mama menim. Da bi o de eye. To bu ma na wotwe ne so. Wate? Ba me de me makoma mu de mama nka kakra. Makoma wo mu no. Me time ni. Time no ntimi fa nche me. Kuku no abe no edan no. Ope bia we nche. Kuku wura beba. Obeba ho bi. Abe no se ko kase ebusuani ko na mte se e kase ebusuani ko asa se o kase wo mu a ni die wo mu no me na yi afiri so tie me mpa man so be man aka no wa ma adwuma na ye very simple enti do no pe bia o se nyama de be cha asa se ni ko no me enko ko dwene mo ko wura no ambo krata be fi ma ba mba no ma be hwe abe na de oni abe na ni de beti no mu a me yi ama no me mpe ne ma bi tie we na ha me de ba man kan wote Stella me bo mani kire wo bebre mate oda yanka ni ya mate yanka me last minute enti se de waka no ase wo se de sew bia wo de be ma wo mate what ma se enti nyese bia osisiw ye nhwe mani nsisiw de bia da amekwa sisi da me bi ni makwa mu na ja ya wakoma emre nti uyiri sa ware no wate Sawari wa mo fa so me ko enyi ono maame teto do no maame ye me ntiase ware no ye wale ya che me mfam sem nko fie hu enti bibi ko asi anka maame ni kwa se wo ma so na ko makomati fo ma so asem ne kwa hwe me rege no kwa na tie de me kan me se oba no nya ne bone me ni di na tame nka hwe no an se ana mu mienu mu nche okofa de sei ene kia ne ke ba ku be raba ku ene eye ne what I say Mera for mama esanso na wase sa oje brand ya kokoshe video no eba ye na wonim se ewiase mu ohoma nso twe ese ya wade manso twe esanso ese anyonkofa etimumi ehye ye make sure se ye man ewiase afafede nyama enhu emfaso bi eni so ye wa ye mfa nkon emma metete ye ni afoforo entem emfa mentime ho ase bi ma meto ye ni afoforo entem na nipa ede nso yendi ne nam nia woni ne beko no ebia no da achibi no no na wo hia mo a obeboa wo timumi enye careful ama ye ndi wiase ahuhudie afefedie na chi ne yense anyonkofa eda ye ne afoforo ntem we nyina ye huhudie ye wu a ye mfa nko ntimumi enje mu ne yenhwe ne yensiesie ye ne afoforo ntem na asumdwe embra abusuan amede besiase da sene mesanso ene wa hia biem. Now make I will say hard that's why emergency Ghana TV like video na share na subscribe FM me dia me so ene na nakusia de pada sene mesanso ene mo share bi macron. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.